asira piesie de ma ye yefo ne yebofo no waboye nkwa ho ban wode ye nanso akyeye wochina wode ye wura bosumi foforo no mu ye shafie ya sini enim ba bia ye kro akwantufu pomani udini ampa wode ye twa Emrikisi ayentumi no ne friend Samampo wona wochire bi ahia wawuo kwabra piesie ene wudin Jumedie ye friend Sompa Nkomo Ebola Minister IBJ Adriana Ba Brampa Kukua Veronica the Green Jando Kosia Somo Elizabeth Mrs. Japan Obaya Grace Bossy Resford Sompa Didi Raima Calvin Nana Yao Lamina Nijo Nani akabo mo edi show papa se bremo ya santsmai my Ghana jia tumu na ye benada pofo ne ye come well your warrior angel kala no ye red okutia entenchia so obi chimu Jataba part 4 Yasofo bi nso abafia Jataba kroya asem no de nam Jataba me se beye beta so be fra bai wan watu ani sika ma no baby akoduru okodivu ani nyina satellite ne dawuso otimi nwane me se agire hukuyan abeja fo nyina ofia Ohini ni ama krancha da zo of mami premeni santima jimi atubu mami di for obapa amisa osa Yaba. That's right. I don't know. Shele me to shele. Dakabrim dakai. That's right. Allah wallahi. Yakwa. Ganin duka. Yaran saran dai. Onimu kanzo ankana ntu ye po kwa bra sebu be. Me se champo boko. Radio adum ohini ni. Yedu ya se die me je se. Eyara. Yo ma Mary seboko. Adum ti. Every. Ye me jaje. Onyamidi ene de hode no ho Paul metia Paul David oba papa bi odumanyamfo ye mi ho ne mani age mi ho mi ho mi na mana meti disi ya me jaje Onyankopon kira o Onyankopon kira o se mi ho mi yale ye no oboa me ama so nentris na nura ntina wo chimina na yale jaje na mi yale wu yeso no me de wase eno me jaje me sika ma me de ko hospital eti Onyankopon kira o abuchefo nyina ya mo na nase mame because mo na mo ebidi judge me da se awie ya daga na man ni abuchefo nyina ase mike ne antibakene omomo wo America mamu France fo nyina mama huda mama ye chia pa Nyankopon hia France afia ye boa Jordan ye Jenny mu nyina ye chia mo Ghana fan club nyina so ye chia mo awie ye pentemti wa dawro meburu mi makwan na eko ni je ya kwa yanim na na ekuyeko as usual waba efia bari na na kwasi bobie ansa wono so wom afei eye ekuya bari maajwa sechwe Emilia Kofi wo nyina ba Facebook live no eso Nicolas Asante efia mo akon agina wono so wom na na mankwa bills Mami Araba France enso ewo mu mampena enso ewo ho wo mu nyina ba Facebook live fe ya wo boy chiamo wo si Ebola setiefo be kaya ya mami otie nche anti ate sen bacho bla mic tentem onene na nei fa na be gina onche yen ntem na mo so renko enibre
one ne na na ebide asem be dan ye sakola ni hwem kwasem me say basa na me kura me ba mbeti mbufu because ne papa no onwu wote ase e na ne maame ne so wawale foforo ne ko tenkra ti we ne nyade ase ye de akola akọ ne nam radio so se akopemwa eye na papa na wu na maame na wu dia no kura bi wo a e ka no kwenkyere dan fo se dan fo agro ye ka no kura ne mwa ho ne ye bebo afan na ba ma obu na topa wo ne ba no cheze omu wo ba na wale foforo ne ko tenkra na obi so opewa ye mwa kwasem eti na ka hu ya se de akola we be sa be ne na mo na so ne nana na otu mani so kunsei wo de ne bai ye nua ba bi wo abrochire e no yes wo be boa no MCS in the books 8.5 or this canaba ntie ni wonderful we say champo fama mama won ma fefe ya da was ko na wo ba na wa wale tenkran no wono no wo mani ku ne hwe ai hwe akola no ye nua no abrochire ndi wo so be hwe akola na akopim GHS okay you be twana wo ba na wa wale no mon ka fa nkire no se wa wale no ku tedi a you obi na be ho ba ne kwasem obi pe wa po no wa ye mwa is a jump day so I'm pacho ne ba no ya wa wale onkra no wo kunu na wo bohwe akwara we se kura no wo se wo wie GHS nam se ga e na wo mo e ka wo ho e na ha se nso ya kan santin to ko na school na ibasa enti no kunu na hwe no esa kura ina na ho a waje a PRO kasamani se nka maame na betimi akire mu se champo se maame na ani maame papa no hwe no bla mic na no bacho ai o hwe no na fro hwe no na emu sa ba radio so be he de won so se won me ba na wonan asetra no so eden to de bia maame mun consider o na ba bia anwi akue ne ai ti mum yen moe ho kakra enti agya mo kwan e de na wo ka kira baba wa na otie yo de me ka kire me nua ne se me dana se pa se watie sompa program yi na wa hu me na nan emobo na watumi adom no aboa no timdi nyame din dana se de wa hwere me na nan bia nyame ehye na nemu ye da se ye gya mo kwan eti bibia o de bebe bia nso ye be frem no mabeji why yo ye da se yo watch ye froze watch be trance onso be trance na feedback no anoting wo so trance na ni pen se djuma no de hye yensa ni kwasem ye yere toto eja bo ache te sei yakopandom ye nua be mai se mo kaye ya refo ne atiefo on yere e de bedan yen se ne papa edwa etu kwan edwa ne ye huom eja nkola agu ono abai wa ne so na omo ne brai netie saso etela we ema brai we bia bo na ba so se nye nipa nyina na beje ne yere ne nuanom ahwe wo onum saa oya kola ba mu wa onu ba bia washing base adwuma ene wo ye ne kakrakra ti ye na chocolate lounge for ye say ombe fa no no mama ni training no mama na adwuma na wako training na wi a ode ni certificate ababo ache ko ye go si say yakopandom ya kire obi ayu kasa transna wachi dia ubro nwasi ukasa wachi koye ye wachi ni we ye dan no fe ye ska policy ni pa wachi ni certificate do ma kire obi bia yakopandom o ma kire odwuma na ni so o ma kire me ni so na say starter ska say na o de be start say ska me be start no I feel me ye some inquiries ehun the way adwuma no esitie ti me no mu dide nkomo a ti manya me close me mate phone be contact o do mo awurem pen it's a fena me no mu dide nkomo o ma che me say the adwuma no esitie because o say me dikan ehwe ehun e kwa me fa so a obewurem me wura adwuma ni na papa no mo ba ko e matenenka me pacho wasi ya watini turumu hwian me pacho ye ntenenka e say o frɛ kra ye nkokra but me sure say wate ye koso because your information e wo she say wate de ekoso nyame ne wachi nyame be hira wate ade a wo ye no wo sura dwuma sakola ba mu wa keto agifa bai wa ne ti na ne nua no ne papa dwane wagye wom e mantie won se wa ye be ma wo hwe ne yiri nua no e ha no na de de ba maninya ba bi nyina no nka so no so kofa ne wo faase na oba no wa ese konkrofi na kan ye nyina bebe fia bebo yire no kwasem bi do nyame me kan kwasem eti wonyame won hira ate bo ache bia ye hwe so na brochirefo yi bia hu no mpeso mo ye wo moa ye be frem ate so unsu ye said yo bro wase no fa sa nante na ubedi ye dabi ubeka
nyame obeshira wate amen judge so nyame shira na oda adwumayefo no da o mase me pacho madam back me dina me bet de bia no ono kasa yo nyame shira no pa me koi no me o mu see you na adwumawura no okay and me dana pa ana ye coin so na obi ye committee say oni na edin combat me hu no nyame shira no nyame moa na da Roma yo obeye why me pacho yo ana pacho da Roma akra na menua me wife menua ma bako ye say you didn't go school but still na here support akra da Roma sir so mu did go in school so na okoa you so assemblies you see akana no ma na say na mu niska no nyine mra aban suku so aban de na mu de na be yo ahefo ne atiefo yesre boache abrantie wo bɔ ne homoden nti obi a wo mwa so obebo waje ne yere enuanu magu ne so kola ketua kola re papa dwane no waje ne yere ne wo 20 sanyi 26 and they say money kola senete crab be nsia ko kola nsia de wo ye washing bay ahi no benya yo eti mumwa no obi a wo mwa bia mo de besie so a ye be frɛ no abaje wache eja akwate onyame nka ho de yankopon hira in fact chocolate lazarus for so yankopon hira pa kambrofo a eni buku na me nim na metia obekɔde minti eti ye na o masne mu maba so na wo ye program se na company kɛse eni diwochi a ka hunu sɛ woni monyam ti nyame apagya show nyame hira pa ye da se wache bibia ne ye bekasa 21st clinic say wo me sciatica expert bacho otu asinti twetwe jo wo so achia ye koho ya de bia ene ye de wo ha awo na ope 15 branches ye 21st clinic kuma se real over sciatica expert obo ase cancer cortex called ho ne ye kro fa wo ha no ya de ko fa ko Techiman GN Bank dynam 0540311311 sciatica expert ade a wo ya ye nso hye ne ye wo kakra kama fa prekese powder ni bi nom now diabetes prokese prick pala no entu enyasem getoa wananse ka ho ebinom na fei umoja we oba wanyinsa wa ya anemic ebetimi ekọ ebeboa papa we ene beboa wo na umoja na de afusa ne yi obo eba adoa to adumenu dani eba bro apede no nipa egu Mr. Mrom KNG television so ye adwuma Freyen 761 prekese pada mizo 5G eno ne de ye niema mizo asofo imam malamfo apemfo biya tumi num doctors nursefo de pato ye num wate obia uko Faster House obi gu ho be bia ho akono bomodia so be bi nom ubenya bi o 21st clinic baby kuma say we overseas kutu biton began supermarket and outcome Royal Ventures after Baptist University and taxi station yani charity hospital junction dey ya dia peti o mani baby enterprise for binchi ora akwaku Dr. Sidas dey 90 baby 0243329414 and I feel working for 5G miso drink 37529444 ni what scientific Dr. Niwak clinic and diagnostic small boy danger no hey we say or your penis and womb repair awudi e bantimi ntrem onu no ye go ni nyina obehwa ma wo be ma afon wo be ma ntumi nya dwuma oba nsuo gu wo cancer bia de da wodiem de da wonufum stroke no kasemu yade Dr. Nimo hire junso twemu yade oni nyina wo posa wani a yenko atonsu munako junction yenko pa ayahwe papa na emmo ya brabo ya yani NS chemist in the DN mhwe 0244 087 Dr. Nimo Diamond Diagnostic Car Center Dr. Marina omu ya brofo Dr. Joshua omu ya brofo wasi liver kidney prostate wachiri kase waye mukuru na de amani di adoso fibroids utuase se de se kan be kan wa ofas kan kuma se freno 0267018289 omu ya brofo kan ho 0243176119 Integrity Keeper School eye school papa me pacho be waje nkoda mo no honam di lina ko ye career professional day talent show table etiquette teacher friend mu sukui wa bas oji placement or present kenra
national science and maths quiz presec wo masa GBM koso placement ama oba be ma no oba no be call Wesley Girls Holy Child na fe Prempeh College ya wasu ebo anofa chi ane ai ena fe ba ko so prema UGC yani okes eni die no hye ahoma ne 0553 408 898 Swami Presbyterian Church of Ghana Grace Congregation within Finchette your sonum hooray yes is celebrating 75 years of God's grace assessing our still worship 1 Corinthians 15 verse 10 eso na yigina yedi shefin na dwumadie no niaka 5 November ya enu ye float yeti agu montre so swami ama nipa nyina hu se onyame woni swami Grace Congregation din yie climax no ebe ye 12 November eno ne yentoma no ye be fra swami Grace Congregation ashe na aye kama enyu hu jataba pa wasofo Isaac Yadupoku wonu su ewo fie ha tie wonim wano so beka jataba na da TV so a wade ade ase ni kom se nkansan so fo ko se obi dua mu ene kwasem na kwadifu a ba bia wo no e down so satellite ni down so e be ya fraba we na tire sika man na simple ntwaso wo mai won che yenimu bi asem na de yenimu no ani grossman frero na tire sika na udin na enye saade a agire ku yen yes udimi ku yo case number 1 jataba part 4 wasofo Isaac Yadupoku wo court papa na te say on va chenya me aduna me wo babro me wo Qur'ani ena me wo podu anananom om se yense ne ya asofo se na mate atom te bi mutumi jibodu wo ba jibodu aso a wo be bible eya me Reverend Isaac Yadupoku Facho me nyanko Bible school facho eya wowura Isaac Yadupoku facho me ora Isaac Yadupoku me kura me nsem Bible sa semo a me be ka ba awojataba hu sa semo be ka awojataba hu trodo entronim onyame boa me what all day in court Yadupoku mama wowura jataba yi message jataba me ni na yeso na what ya mo fa nto nche no one trending so petrending watch ya kodru Kosovo me pacho mi wura poku mama wo wura uni ne okay mama pacho me da se bebre me said 2022 January na me wo pechi number 2 mo na me ne wo my brand kwa sorry na wo na be se me nua ba prekope ndina me hu na chepa me kodi akra be 2 years tije me ban na se timi ye de ekokosra no timi ko na like obi asori ofie onam say mama you say de nyame adum timi ate aso no so sofu bio na your friend sofu Isaac na we crowd the name nam say sa no say antim de mesra ma me no nam de ni din kan de me call timi call the second time timi call na sofu no ofie ho I say me ne ma me din kon one ne kunu edin kon nam de me call back to baby am wo tiam so ne ma me din me hon komo say opeso one me program ayo ti ma me ne from the to am say dabi sa de ne de menye convince e wo ntimi ntumi ede enye but ma me kan ya na so no be program no wo kono na program mu dua kodi adanse se wo yeso e de no mu nti no be program me ba cho dabi em se ma me di me ho komo ni pa ban ya me ha ti asema me kan bia ne kunu e kan ya se o so no be program o de me ntum na mra me bo om am so okay waka me ntwa no wofom eti ma me gitum ene ne ye program no and am so ma me invite me so me nua ba ko a ye ne wa sofodie ebe count ye nye program no wie e ma somdie de e bai eti ye wie program of frame tenance say o tu kwan to be so de na so ne de e hye mensa am se da bi na me wo ma so ya me ko ana se bi yo mentem ho mfiri me papa na ase tuntimi kan yem so de aso de e be hye mensa ti me minja de me wo mu no na me mra because de me wo mu no so me di djuma de e ho ho no mo ti de me kan se kire no ana am so de ma me ko kasa am se da bi ne de mama me srew sa de no ko me ntumi e de enye me ma me no se friend my kuya ti me sense ane de mintumi de enye so ba se mbeboa no na me free o ma sorry de a bit my de aba beboa no ba se me free ho aba na sorry de intimi de ensi e dia se nam so sama o je me contact a no frame me no be se be mo siti enkomodiem sa asofo ahia mo de han he didin komoti bibi na o hia me mo a ma ba be ya sorry de e de ama no eti ekodum pempen so se one day me no o ye life
Facebook live to offer me madam for net na ye nyina ye bo na ye sorry. In fact, within a space of 30 minutes, now on nipa almost be viewers na be 2 billion na nipa share. Eti ase enkomodi die 2 billion. And now so what you 2,000 sorry. Nipa 2,000. 2K. Never trying. Eti ase enkomodi die mu no share enkom mama se oba se o share enkoma. And you obeshe. Mama. Obeka few trees obeshe enkom. Eti na ase amama no enya ne mugidi. Ghana for this year. Eti no do contact amount we are frame. Enti e point no nipa bebre frame no amoma kwankere ye sei ni ade discussam ni ade. Eti ebe wo yesa nam se dabi. De akoyi ye die ene me hom enji biem. Ede no pese o kire na se obi nyame e ka asema kire bibia na discussam ana. Direction e bibia na discussam ti se sare wa start die on fi na me kra me hu ne ho aye de aye me hu. Eti ho na se na me ne ntem aye basa. Nipo de so for ma min kire wade kakra. Never try. So obi ko D4 ho na watu ya bibi no. Eya biblical. First Samuel chapter 9 1 down. So ne papa your friend kiss the frumu bayeda and wasoma so ne na brante so mo ko hwe frumu ba wo mo chi ya mo wa frumu ba na so ka kira brante ne se me enko na me papa be je frumu ba hu adwendwadwe ye hu na brante ne se minimu difo bi wo krom ha kwasem wo yi obi a wodi mu me enko no obi a obeka kwan mu asem akire yen na so se mini hwe wo me ho abrante ne se mi kurasika ye enko ne fa nkomo de hunufo no no nka ya kwantu yi mu asem enchire yen wo mo de koi wo mo de scam adifo no wo kan so ahini en wasem mpo ena kire nse frum krande frum ba no papa wo hunda dada enti se obi ko difo anim atue bibie eya bebre ka nene aza no ma ye na haburu sunti eti na makotu no to ni pakroje machinya go and read First Samuel chapter 9 1 down it is see okay one passion me das eti as a sudden the course no na as a mamene ne ntem no en sheda enye free bi not knowing say na me ti go number bi na me use not the number no ama amanfo bebre ama ka kire me say obese okoye bana no de me to so no de me number egu asam how possible na me woni me say me kwa won say de ni me eti adanti na o person like of force on ad me dey e say obi biem a o say wa bompa e na nyame si medi na jam say me nyame si medi o nyame de on kan kire me say we odi fam so me odi fo me so me hu de o de hu meti ezi ame aka cho ma me ko bompa nyame ka jam say medi wachi dia me ni se biem ba de ma be di wachi just say o de me number mama fo bebre eti wo ho a na we afro say me na associate pastor am say Saturday de masa me oya sa M1 because me papa me di na chi no me mfini na ase na me mba ya associate pastor me papa no so me ye ne den se be unhira me nti ada me mfa ahopepe de mfini na ase ti me da one time bi ahomache ma bompa ya wie me pia bonti se me twitwi me say me nya akọ lady be friend me say jataba a friend na ko hotel ne na koda nse mebiri na se na wonu die ano e de na sisimu ya ni de say obedi u say it's o kan asase no say o de call radio so na me boy opeso hu me no ne me di nkomo ana me frɛ efiera no a o de asase ne ma jataba no say de abani ti say de na mo ye ko so na maje ne se mo ba ti enya bo anan ko gen ho domana say tene gen ko tena ase ko di nkomo ma o ka say like I say on fan in jama mo jaide we breedi and I seek or promise no be maniska so man or this kind of money dia on fast me de enko ba bia am guys the san e form so anu mo breedi no ne tadua ne so ana say we di bibi na ewo wo eye motiadie em say wo di wo mo jatadie say motia no enti no me ne gen ne kasa ehu ana ye free jataba no ana de so insane na aba ana this kind of money ne de come again ti etuku chai nam dem di free na say de ekoi cause that time na asemene ne ncheda de enye free eti oba na free kumase ono efi ono eko se Cape Coast to kodu Cape so na say one papa no so ntem no asesikasem oche papa ni sika bebre e da ne ma we de we ntua ti wona mba beti say odana no koto lady bi so nurse ni bi so be ware no e de 100 million do oba ha ya na minim so oba ha dia oba no ono so Rosemary nurse ni 100 million ono ko kumase ya ani yeso no kumase ya e de 100 million e ma so no be da maame ne ni kru ne so e mo ya say on be pescanede e de amano transa okwa bibia na abeso maame no so ntimi ne maame ne kasa say makua de sofri ye die ebetumi amoma ninja asore ne ye na onko because man hwe a
ɔde asɛm ɛde ba bɛhyɛ mo na ɛsɛ asɔre ma no mu no koraa no deɛ ɔyɛ wɔ mu no ɔgye ɔmu sika ne ade ma asɔfo bɛyɛ program no na sika no yɛ wɔde yɛ dɛ papa mami mente ase ɔgye ɔmu sika ɛma asɔfo bɛyɛ program no ɔne ɔma na asɔre ba ne sɔfo no so yɛ de ɛkɔdae na ɛsɛ ɔmo yɛ group a ɔmo yɛ group a ɛsɛ ɔyɛ de ɔmo nam eti saa de ne kɔɔ so a ɛna ɔde free kumase de ɛkɔɛ eti mi dɛ maa nte ne nka koraa biem ti wante mi wɔ ha na ɔfrɛ mi sɛm wɔ yi nam so mi wɔ fie wante kyekyere mi wante gyaa mi mi wɔ fie na ɔbusam sɛ mi ho te sɛm so nyame adum ɔne mi didi nkɔmɔ mama efiri for bare 2 months from the month of July ɛba ɔwɔ hɔ na wɔnya kɔɔ mama obɛnya kɔɔ na obi koraa de ɔbɛso bɔ odua sɛ like asɛ mi ma bɛgye ɔmo sika di ɛna mi sɛ mi ne wɔn bɛ ware na mi ne wɔn bɛ de anware na ɔde wo number ama like odi kwa asɛm na ɔde me number ama wo na ɛsɛ nipa na frɛ me na they are raining cases on me na me say no me nipa na ne ka me wonni me say wo ma desperate sa eti me yɛ ana ma cheche na me ne o ma de edidi nkomo me ti ma me yimiti go sem ne kwa de ɛto sɛ me mpɛ de di nkomo na kosa me nya almost ben Martin ɛna afrɛ mo mu abrochire ɔmo mo Ghana ase wabu o ma fa so ebu o ma fa so eti me de me sem ne kwa de ɛto eti na obi asende me ska asi sa tigo ni so they try me de to so mo me de to so ade anche ɛna this radio station one station Israel FM for frame say obi de maba ho say magini sika na me se me ware in July, that's this year July. Now our man was sending me sika say me fan koto car. Lord me man koto car na for bedu Ghana of frame ya Dubai nina Dubai nina afebia onyame Dubai se me no say friends or say friend Isaac. Then say Isaac ni dey so far say friend Isaac ni dey. Then say na me say enya me a etima me ne ge ne kasai. Na me say me tu anamba studio na say enya me a me mpe situation me ba say me din be ne nam ne ade ntim me sere no say betimi a o me mpe jataba no. Etima me anu rewram say da bia asem say be the air kono. Tima me ko report ne ma Bantama police station. I see a da wono ma ono um nya na mo me mbe chi no. Na che so no kura ne ye protocol so. Yeah, penalty no. You. Because me my reporting said the all ye no. I say ha me. Ti no ma me na asem da Bantama police station see ya ene ye na ye be chi no. Jataba bu mu a odi play yi no no tia no. Wo me say mo pe. Da bi. Eti mu nya na tata. Nya na frefre. Ti mo me say ano edin. Obeti na se mo kwa de me nya ne picture bi anu owu. Yes sir, so she die ama eh me hu picture me am hye na ah adan what she die si wo enu like poster no oda form so nya ade wo ni ade nti wasane na mama fo bebere se ama fo ne ma wo je na ma meri nya grodi na se suban a owom ene ne opese de oye Archbishop or criminality in one case. Mo me say ano e de edit me frame ka say oye sofo na sabio e ma me di na atam ka say wajimi bi su da wedding man because sofo a oye sade we unwi ade na kremu say de wowu so oye sika o won sore ma obetimi mo wedding ko mo betimi de aboa e na anya obi asabi on sore ma de emwa o kura de apu e na de ejom sika eti kwa me ade na ka say wowu e wa be de unwi timi de bi di na atam broken kwa say mo frame kura de ebiem eti issue e ba na me de me friend say me pe no because na mpase me ni sia na me nya kwa de em ye che no e na also asuofia ho baby enti me friend also ya de wi obe friend me wa friend bi enti me friend na on fa timi na me jana chi de se ne tie bia minim se baby obi e de be che no se de be ya me hu betime de assign eti em se enra na so de no way na so no o pachi be se agu ne friend say ne friend no me ba chuma me hwe One of the deans so is coming again. Don't but read them about me chef on us na me yi achiro. Abusia Abis. Yeah, ko 75 Bishop price. Mo Facebook kwa mubu sasa de da mi komu ya mfe do efri Abishop. Awie 75. Me ko hwa ni. 30. Wo kwa aholo. Lina me so ye ya ko wate. Bangles ne me papa ni egu sisimu. Ye gu ye nan. Gu ye nsa. Hye me jaja sum nyina fe. Nye bi ni po no so da form. 5 cities quantum to be. Ye wo mrom. And I'm no call. Lot 75. Showdown. Adishia market ye chi. 0598 585 219 0554 I Bishop on Yama Papa Fi 1 da Yesip Kosia de wa brochiri Kosia de Express Group Enyasem ketwa ticketing visa to bibia holidays ye de ko Canada US Australia Germany New Zealand yemu Jovesa obibia kama 0249 Express Group 000 448 055
555067 Mami Abe Okunini Mami Abe se wona yemu nsema gie Fabreno Obema teduafo me pacho fako wate fibroids fako etro yi otuasie oyi ade Brayem hawo sickle cell uni hawo bronini na betontia Abe edi wo ye adwuma ni ye papa na woni mu de tano so patrap me pacho fako 0243 345 Abe Heba Clinic 0506 Onim de 460 208 where ye dimpa herbal measure ye ko de chemso malaria typhoid ya de bay aboy friend salmonella typhi na no de na pa nso kese ntutum ntokura bebre yi udidi ana wo fe na nso besole udua so gastromister no mu ato wei eye dimpa ba me sha Gastro gastromister de otidi no na ye ayem e be fire no kra menstrual plus Brayom house yeast infections ubenya bi omisti Jeff pene nimdia nyina yetu ase na ekus 0248778899 Nature Medicine Consult enya sem ketwa me pa cho ye gasto me show na aba I am krono bo adwuma papa menstrual plus ye fu ade ye sister enya sem ketu fitagu wana pampedi akire enya kora me se wa wodi wa hawa brew Missy Eba, Jeff Eba, Eba, Nana watching your course 0248778899. A rubber capsules and feminine wash. Capsules, Mr. Obesima, Oba, why am I a shop? Pebi, Febi Huru, a bema team, now woman, a bema in watch set a mountain by fine some shine. Nothing, the capsules in a day, and member name. Ebi sisimo gina watima wimu benye bi alaba kuma se seswa you fadama pipe bi nom 0244 abram pagina we wonum 634 you must wonum bi 024 0548 ewura backup 600 Adre FDA Ajatu Papa Mama what's it na so ni this about Divine Worship Prayer Ministry dia wa chere Divine Worship Prayer Ministry. Then say like I idea oye. It's you know the entire mobile nyina say be pese atie 40 mi say me no enye men ni pa meza omo. Eti jataba no. Sa na ba no de ama omo na omo frefre mo sre omo mu nja me frɛ. Na sebio me nkwaji obi asika. Na me nkoza obi a. Ti mo me awie de eno enti ma me bo anan say me ba ase. Sa wo so anya kokuduro saa na waba abeyi asutreja taba ho nsem de ense ya ka ofia enti ye be kwa homa no so na ya je etiefo no na ne course ye be fa menu sompa chade e dwumadi a ye de boa enyanka ne akunafo ma omodidi moborofo 5 minutes edi kan ye kaja taba ho asem ye kwasem ye wi a 5 minutes last year mo amu be ye sompa chade o man ya wadubu ache program suni this year mo amaye bi emu adansidie ene di onyame ye maamo no ye be mo frɛ simanum na musumuni adanse na sabredi jataba ojako case 0551 931 931 and 0548 931 931 hello Pachodin baby akasa free hello yeah Pacho ma million million swami ai yes you that's all me ma no abeda fo nyina that was it hey papa pa fudie en sanda pa ni e fotoka hey da ma si o fun papa se pa bi ni tenya ma ya tabo so ka da ni nyina bebeja Wadru Cote d'Ivoire na satellite na tone so eti interpol de no beba oh Sompa damasi na se ni ma to fo ye no mate no ano den pa ni mo djuma yi ye da se memi hello umi raudini baby akasa yentie we
Yeah. Say Mira. Hello. 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 Pachodin baby akasa free. Kasa me ko me fasi man kasim. Anka kwaku yelite o. E ba cho e na so fo ja taba no be na man be dia me to parent dan e o efia. Emma o be pe me ye. Empo ma me bo. Hey. Mu na mo he na no top ngo se mark da ho. Na be tai na no. E ba ku. So mo fa ne number no. Wo so be pe ne yire bro no pa na no. Jata bankasa no. Wo ye di mo. Please e man kasim police station. Wo bro no pa na no. Me bo no pa na no ma. We ya de papa. Wo ko heaven a. Haba kuku be ma gina be papa. Why ya de. Minimum ka onim no e a woni ka tika every day tani ni be dia o se. Yasra wa wani twane so man kasie mu wa ma yente. Medical transfer mo production number na me yiri me say me ko je kapita ni no be dia o se me hunu pa me da dan say ska na me be man na fi ma kire me bi on ma be kire. Yeda ase pa onyame hira o. Me si ja taba eni agire wudwane. Eko Australia. Hello. Udini baby akasa free. Papa yentie o. Edi asema beto omo so. Yada se ebusuanya se na ya no wa ene ye pe asem na de wo wura yi nti niema nipa baako hwe ne ho ntansa ene ne ho sasa edoso yemfa course ni mienu na yenkoye nim. Hello. Pachodin baby akasa free. Hello. Udin baby akasa free o eja yete onka. Oh, me ni pa. Atia to mu. Eyo Ghana had ye ne de minima adwuma wo mu ye o. Foko katiro bi yire se me pe no. Woman, you want that thing, and you humano. Young someone happened this so. That has let me show you my family. Yo, yada se bebre. Young for friend you chat to. Hello. Good afternoon. Afternoon, by my dinner, baby, I can say free. Ameya. The casa fi ayo do basita mota kwari. Ya tabana ka so mo do nde ni na America ta. Uti ja tabana wa ye dey. Onya do ya ne nye mu de da do ya ne. The ma na mi po sofu to ni na we to ni na. O de yo yo ni mi se on so fi nya mi o ta na wa bo ne pe no ye di na mi.
What happened? When I got some home, then I went to. Nanny fearful be then I the one, you don't have any fearful now. Why? Yes, yeah, that one I say. I was yes, Manui. Some patch dear last year. Yeah, the boy nipa. Ne more than the no pepre. Tisebi a we be. This year you cry starting why be. Na nyame ayi bibia faso ama wo a san se radio station bia ye bi na ye de ne ye nya ne tra o ma ya wadu bo ache a wo yesofo ofia wo gitan ni ase bon paye ya hu direction ansan ye de dwumadie na ba mframam na ye nso a ye asole asofo maame fo nketo am ya bonachiri dom enunti se bia wo ye bi last year this year from me 0551931931 number 2. Hello. Pachodin baby akase free. Good afternoon. Afternoon. So mpacha de we bi. Kasasi Kobra kwa. Ofuma be like here. Yo me pacho so mpacha de no we bi. Pacho. E de ne si e. Da roma. Ntaba no ho. Nye ja tabasem na mo ha dwen. Ye kasem aya muntie. Yesi so mpacha de mo amu ye bi last year ni this year. De wonyame fa mu ye ma mo. Monka ne nhye nkrane na wonu bi nso pese obeye bia watu anamon se nye baabi a na yekoye no baabi a ye mwade bu akunafo ni nyanka eye sompa na ono to de nabo ade aba sele eja taba ye nyawo ganafo. Hello ma'am, you did baabi akase free ma one so kakra wai anti magi yentie o Maybe na malansi na. Sada na lesoni usiti. Adana uduche mkasa ngesi. Amishra so. Na mete appointment. Aba, na appointment. Amba sasa kwa kwadi. Na chese nyame afaso aye bibia ama. Hello? Mira, udin baby akase free. Pacho we kaka. Eja entie we. Yo, me ma pa me chiamo chief me po na sompa che ni so for me. Me ya me abuma. Na this year ya me na problem me program ya. Na fe me ni ya na sompa che ya ya me see January February you when you do they say the film the but my in change the first party of time and don't see e wo fi nani what's fie na wie to party the wa be bibia when you fie na wie say watakra bronsan abusuan ya ni tro ye fie ade bia ni we be ne ha ye di tro adom no ofie ha o man ye di tro shansan no obetena na wo kasa no wo de wosra o catch you pray. Hello. Pachodin baby akase free. Pacho me kase free swami. Simpache den last year me yebi. Yes. Ntutu na kokwa bo me ho ban ba pi swami. Yedase pa. Hello. Me va sempre me sister Bran, kase avofo. Yo ababa na yenko. Me pacho simpache den ayebi ama me pa. Say me yes last year. Ya webia simisi sebia me ba me kuna na me ankasa obia nyare obi ka me ntimi kanfumo obia so obia ne bi me ye nyakopon sra wo mpa obia yedase hwe nye dua bia na de abo asanse a wochi no sompa yen yesi apeti. Hello onyame ne eboafo afternoon did baby akasa free Metacho mede ama if you face. You ama yentie o. Metacho last year yebi. Na yebi no. Na mede suicide for marital breakthrough. Now pe marital breakthrough.
me bompa yen so fa ho na me de sendi ka na me sonda ye mo me sonda ye na obi ama me e mini bag e mo anima na me so me hu me say using grace a blessings na me tia no me hu me say e mo ni wo ba na ebi wo mo a ye so mo anye yi a e no so wo se adwuma kakra wo blessing ne ho sa inti aga ni me din so atre me say seed ne de wo say me san so na me san dem pa ye ka ho ebefa why ebefa pa ebefa yemfa last caller. Hello Ayini yajo din baby akase free Mamilia Mami yanko last year me ye di na me de no adana na mo ene ma no na ini kandi tumara kope na mi ye ni de na ka na me fere enti me ba no de ta mo nipa ba ko no se won no o man do office ana msema no na obi ta mi di no choice na oni ye no ati ni na kwada hospital abia tu ya wo na enkola no me baba ne ma no so kwada nanso nyankopa adom nipa 9 na me nkwana na me bi akwanya ba so rade ama bo ni bi anka ye no ati be ki ka brim e ka se rade ni nyam se ni mapa ni nyam ti obi ye bia o se rade ni konfire na on se ye da se number no da so no e 05 98 55 9802 edie baba etara 1 wa wo pe bibi ehu wa wo ni nyame etentam wo bibi hu 05 98 55 9802 fabi toso na hye si wonyame bedi hwama wo de me ne wa wo se me de ye bambo security ama me ni mabusua kopem afia ba kono so wonyame fa ye ntwa na hwe anwa esichire bibia entoma mfamra na onyame enye yen adoye sa yango computer so adwade mra na fe yamra yi case number 2 no so Sompa achedie yaba Sompa achedie 2023 Bible say nyame sompa pani say obi ko wunyanka ene ewisia mobo enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 90.7 Enkransa Sompa 98.9 Sunyane yakabom se bronyen yebema enisia ene ekrafo edidi na yenko ayetimi age se wo beboa yen enti se yesika fatu ahomatrofo iso 0598 559802 meeting biem 0598 559802 ediya waso yeta 1 media na November bosome no me be edi kan na ye tworo ekrafo ni din enti sa won kransa na wo yekrania kotro udin e wo Sompa enkransa GCB edan mu ho a wo sunyane so a kotro udin e wo Sompa sunyane night market ho a na Kumase de ekrafo nyina ba be tworo won mu din e wo Sompa ye ni Nrom hotel dia no hye eye bosumi du ba kono ne de di kan na dwumadie no akasa de bronya bosome ne de to so aduonu ba ko ne bebodwa trada na de mo de tom ye no ye de ama ekunafo yi wo de bibi wo 1 million ko se 1 million wo de ba to akoko me ba to akoko na de abomo na me de abomo no so ani anwano ne sa ani anwane sa di si no so nyame nhira mo pa mo ya de pa na yesika na ye ntoma so a wo betimi de aba afenso se ye niema bi ense ye ti se mo ene yanwan so a ye beje mo amu ye bi afie twa mu no emu adanse de de mo amu nim Sompa achede 2023 abusuafo yamfa ye ho hyem na propose prepa obo aduponko mu ye nyankopon obeyiye wiye Sompa achede 2023 ekunafo ene enyanka ne so wo mu bedidi
for me mawakwaba eba abe heba clinic ope ayasabia emprempren nipa dodo na do nani akire mu ho na wonya wayaresa na one more etiapa na eye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi huduma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye eniso ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya wono ebedi dwuma asa yade ama hwato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tono so apatrapa new site ewo kumase wo betumi so afre ahmatrufo 0243 345 392 ye honhum ene obi de yade ato abrabo so amsebra abe heba clinic ebe bo abeba matsia kanso Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Why keep hearing voices weeding, asking Bishop 75 Enterprise, Mpempradie, Komadie, Empetia, Abakonkawa, Ninina, Yedisisi Yahoo, Esbejem, Emianimunyam Deity, Bishop 75 Enterprise, dealers in all jewelries, say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches, and your space, how do you know? Bishop Jewelries. Yenim ne fretiti we din somade hu jadada ai wono no di do no etson ensomade say wedding rings, engagement rings, dear pia. You want set wo ho. And you want baako. Bishop 75 jewelries. What's the woji aware? Who ye sooner? Who ye kojiemo? Ade bia. E ma oba ni pem. Wa hu sisirie mu di. The other best was the other bet to home. The other bet to onsa. The other bet to nine. Eye jewelries dear. Eye Abish Kumase Yewom room plot 17. Adisha market chiwa. Abi Plaza. Edanke sini. Ejuma phone ni mu. Ejuara kopem memenda. Anopa no nsia. Kopem anwumre no nsia. Abish webi. Mu amupa ni dudu mu atu. Ene baako nyina. Say your jewelries dear. Eye Bishop 75 Enterprise. Fraying 0598585219 and 0554304135. Bishop 75 Jewelry. Bishop 75 Enterprise. Dealers in jewelries. Bishop ye wonyame. Why keep hearing voices weeding, asking. God of vengeance has won my battle for me. I'm a winner man. He has won my battle for me. I'm a winner man. Hey, into Kenisa Heba Mister. Na ye wo bu ne tot da man. Kwaju, ayasa de ye pa. Bema de, wo ho na wo ye osisi moduru. Nansen, sisi ya de therefore to see me name yire sui. Ayasa football. Opasman numa pasi amano. Opasman numa pasi amano. Nebasa. Kanisa heba mesha ene yedi yesisi moduro menum bi na meyire num bi the medro is wakeka da oyendam papa kanisa no oh aduro no de ye kanisa heba mesha wunum bi a na bawura osisi no mu eyi sisi yade nyina afiri ho no na de me firi ape mokoto bi tuminika pa ma honya ha wo ye obao bema o emfa osisi ni agro nom kanisa heba mesha kanisa nya na wo man mu heba and the pharmacy shops with name 0247 887 436 and 0202 990 Adre nyama pinfo oba ma abofra fo ene mofra ni murumfie dumie FDA agi adwadie nkato yi atum Ebusiafo yama ye ho akwa aba enso ede aba
efie ha na yetoa yasenie no eso ebusua ene difo ababa wabi ede ne testimony abba efonso nyamechi abba osina ode awosem ene ode bra behu nyamechi nyankopon na wa pre transfer ya so obinya transfer nyeyi oye direction no so da na transfer na ba to say ade echi no frɛ wo no bo mama ne ena o man direction da no man direction na transfer na ba to say ya wada yem friend na obedi adanse bepire wo me fonso bepire abrochirefo edie obi o say ni ma me nua oye direction na obeyi ne ho kire no da yenim say abayifo de ya no be so like the direction na po it was a fridge me fresh pamienu enti nyame ya domo a yigusu a ye de ya bu anipa wo pese woni nyame che enya nkita hodi a 0535897699 0535897699 ufra enhyehyeye wo ho eti de one ne bedi nkomo no enhyehyeye no de catch obi on so odi so na me catch o say ukọ odifo animatu so ye bibi eye bebreka yes go and read First Samuel chapter 9 any di kra na be hu say obi a enyiji emmo obi apu ade odin sapa ko no what be da debi nti wa wo yira wo no wa how da wo so no wona wani abre ya jedru me ko Yesu kra so onum so kakro me say me ponya oboni pakro no say nadom ai no odi adwuma nti odidi nadom enya mfom so baby oko school ye tia ni school fees ni ma me ha dai obesa so adwale sra nti ye meye ai ya me ba be damasi Ghana fo ye ni mo mo mabie iti ene mo manyia adifo no mo so ma che eno na meja taba no bidi afa ho bokro no no jaji mi nyese nyina meti ntade ba kopɛ mu yi betrem case number 2 Wasila Mohammed complainant Adankwame Kremonia baya wagu sata eno baye wan wakwati akotomu Beckham Ajeman wano soso wo Adankwame ko all day in court anka Wasila de Beckham de wo de fa ho ben Wasila ewura salamu alaikum wa alaikum salam me wo Bible me wo Qur'ani na me wo bodu ya pede he achompa Qur'an ma fanseni fan page akoso me Wasila Mohammed ikura Qur'an mikura Qur'an sasa ma meken no kre mi nitro Allah boame order Wasila de asem ewie acho ewie de boko mine abanze bi net friend Beckham Luciano da be ba tia acho Michano month of May this year acho okay ana mine net dan ba kum na busanfo ni mo bia ni nsem net dan ba kum mpana acho ene nkremufo nkwala mo so mutumi twempena emu odin sa esi mu nyina nso matimutunu mu ahia Wasila yankwai acho yetna menim yeto acho every August ne bana ma menstruate na me catch no na osiminya bote bia na ebe season no da no isu condom ana o ka se beguma manum e de wa kire ana me smart na ye twen ya area September I'm still na mba mai nti Wednesday bi na me friend na obekọ adwuma o ye de adwuma acho twika na nso ye de adwuma na me twen ile onyo wan ko school Wasila acho me ko school uye sei ni JHS wan to aso o kasa sebura basei ele woni wura yenkwe acho me catch no me catch no did matem no catch no se me nkofie nkwadwe ho the best bia me na nyo ne net dem and I say what to
Nenete. August ni mwana ka him say adwuma nye. Nde bo say okọ site ekoye adwuma. Na obese me freedom hono. Nto so okọ ho ntimi nja me dem ho me nko a. Na me call ma me hono. Ana me say me nenete ntino. Na bia kasa kasa me ne ma me ntino na ma me nkasa me. Adentia. O ka chem say me ne boy ni njai. Onu e kremuni. Acho Debbie. Yo. Na me coffee. Me koe. Then na me kono. O ma me 50 cedis. Na ka chem say wo ko. De be si obesa friend na me say mate. Na ka me man 10 cedis nko unity. And it 50 no sama ni mu 10. Ai, o ye bad yo. Na me de man no ma me 40 cedis na me coffee. 3 days time no friend me say wa kwa ba no koe no adwuma na okope na anye ye nti nipa ode ne koe se obeto car ma na twi nti onya car na ne ma be koye na me se mate na sata na wo tu call ma me ho pachan okay onu mi na miniska amanfo fie na me didi edo nyima ma be fie abeda ma menta hende onu bie o ma me so ma na ne dem obi awre ado ma me o kun papa eno so ma una dem obi wa wale dia koku sipacho nti we na woda oni wasila ti ukuni wasila takum ukuni wo wura yi achai yo so boduem we abaya so boduem boko na nkapo eguni komo ya dia wo no bejira ni mu na ada na motse ahoju aya mo mpe debi ejira mekom that's right me pato universal natural clinic yenko universal na yenko kasemu waposo wajibremu kotojojepe misra wo stroke wajeje wo ya no waye mmere ya de ya hepatitis insu to to e ba so ebetu awade ahye yes mketoa e pato atonso slide universal doctor say ya de wo edro ho 0556244102 BBC Boris B chicken enye enam ketwa akona no su ade no vitamins ye mre no antibiotics o de o se mre ko e halal BBC cremonia kum no tu ye boss na atete no enam papa so open sere misrew nensa engagement for no wedding for no ni bibia de mre mfa number na beboa mu yi papa ubenya bi ewo asawase market Bantama High Street Boris B Santasi Runabout Poku Trading Room SG Mall Top High Shell Bwadi Junction 0544444453 Akwantu Eba Center no ru ayenom ye wa Akwantu Eba mesu numbi uyem ebe boa mu ato ikuro wo yem ultimi tibi ni edwani si ho wo se so ultimi ni de acha ni Akwantu Eba Mr tobotro so no me nsa enum afa sohye eno ano Akwantu Eba Chemistry oba white gonorrhea etu ase esiesi ema wankasa wonante kama Akwantu ko capsules ko pebi no pusa wani ko puma woto empompone sa wani ho be ma tedum be yire ko pebi no o mu ba bi eto no bia obenya biato ya free 0241 296 622 and 0246 628 Tabita kum Sofla Alignment yani yakasa ochina aye free screening prostate diabetes well chinem enye sikasem kwani enhwema kumasi Sofla Alignment bema no shisho siade am wato fa enye asem kitu show heba treatment ama massage to shona utiem ya wa madina fast food bridge and grind kumasi Sofla Alignment obehwew takra di sunwan 0202 347 647 wasila ena ye dai pacho me ka try no nti me ba fie no na ma me ka so amenta nti me ko me sta ko ya tawia wasi dan ba ko yen chona me dadan nim me bet na be wa mita na ma me say me sta ne say onyi bob ni free dem ho yesa me ntwa da de o ana me se me nyeska ti yi la bob nso afiri tu da sumunum that is be the judge mama phone so be a mafia
Omudu no kotire ni. No aba o adam kwan ho no dam ni tim ho na oda so te. No aba. Na na nko. Me ko ho no mo so ho menti na ho no biem. Arwa ko fa gela na. Pachan de menti menche. Ba ya wade ya me ko to so no ba wade. Boko. Ya wada no ko ho. Pachan. Wo ko no ni oba hye dem. No ka se me nko dwen ho. De bi se me kan cha ade chen na papa na me ba no ni akọ ku ofie ho no. Nti mba na me kwatena de me nim se bia owie o ba de be se bia kwan so na se wan kasa me ho na opie na okoye na me sorry say akọ ofie nti na echi no na me na dan football fe no Ferida ona bibia ne okobo na mane na me de koto Ferida nim se on kan sure ne se mpese me kotra kana mu se menyima na se menyim na me hu de meye roja me so niska bia de mame na me kasa me be ye adwuma manfo ne mame sugar na me de ye lewo me dey kakra me nya me ko achima week na me kache Ferida so ngoja me ko twa scan me ne Ferida na koye na ko twa scan ga se me nya 4 months 4 days Thursday be ne 3 weeks na me ko twa scan na yes me nya 4 months 4 days esenyi sen wo ho pa chan Saturday na me ko krom na me frɛ no ka hen se ma beka krom to ko fie on family en ko fie e ko du fɛ na me se wo pon dia ene wo ko du fie afam na nkomo ho no mo so ate kodu fie no frɛ me ka kyerɛ no o ka kyerɛ me sɛ nti sɛ ye bɛɛ ne den na me so wo na wo ye bɛɛ ma nti do bɛka no ɛna me ti o so na me ne ndi sa nkomo no ame ka kyerɛ sɛ na ye bɛɛ ma didi matanka sɛ me sɔre nko fie so me ma adwen ade kye o bɛka de ho bia kyerɛ bɛɛ ma ho wen fi me ko wo bia na odi matan frɛ me fon so na odi matam na me de ko to wo na anim ɛne ne papa ke to na ne so a na de ne ma me ni ho a me ewu na so papa ewu pachan yo to bia 100 na me de mu nyina obi afutufo ba ko ewu pachan na me de ko to mani na mo so mate no be frɛ no eche e dey 3 days time me sa ko me ko mo so mo frɛ no wa ma e sa di na nsa me anka sa me sa ko mo so mo still na mo frɛ na o ma me de asem na wo kafa pachan Sunday na etwa mu no na me ko frɛ papa fo me bo ye nchen so mo be pa ma me achew na ondi mechi ne yenko because mo nsem ya akora me nko na ba nti no me ko bia mo so wa ma na Sunday ne me ne maame na papa fo ne me ne ekoye e ko to o mo ho ne sa de to o mani na mo so me bere mu aye o ma mfa mu aye na mba Sunday be ni no 1 week ne sa ko ho no bi ke sa ko na papa ni ho na nam so so ko yi wa ma ya try say mu aye bia ye ko de sentem so still na abro ne frɛ no o my na ndem ne maame ne papa fo ne mienu ne yesa ba ya ba na papa ka say pacho braya ni modu minim ne din o ti adankwa ma wo ye adwuma ha na ode me call no honom na me ko chichire mu kire no na o so ate obe frɛ mo ha say na de besi bia no ya ye nti se ba o ba ndi na de ba wasila pacho no pay me tikemba no na o pa ne frɛ me ka kire me se me ka kire ma me se ma ne ko e bia o mo ba ho no ene pachan me se na esen ka utwen na utie de besi na ma me se wa twe o mo san o ma nti onu tutune ya okọ no na o hie o mo okwan so no ka kire se papa fo na o mbe gina akire no o mo nyina ni ho no ono nkwan so ntimi ntina asem ni mu pachan o ntimi ntina asem ni mu nti o mo se enwumre na BJ kra so ka se boy we invite no so ba ye den na fe anye omo se enwumre me ba sisi a producer friend ne ka se we ya no friend phone so be kam ne friend phone said ye o friend man fa no bo audio WhatsApp e de send me said ye audio no se den o se e de a se na me de o ka chem se me pa bia me mfa ne nko me pa mfa ne nko ante na ho yo me pa bia me mfa ne nko an hasam na bande papa but e de be ntina me de na ba se me gnu animas edi nka me ka kire ne ma me ne ne papa mo no o ka kire me se me de adu honom dia me hie ska me nko mo nko jiska wa bodam o ma me na me de to manim ne se kom dia me nko mo me ko ha gen wa sia be ma me January February March April May June July August wo se menyam 4 months na mo tu akotena o mo den se onu gira ho ya wo de kra ma chei atu ni ko mu nti badare nchen shede ode wo ye wo wa ma uskata duane di acho da bi be 2 months no ma me skada Mr. Champ problem na me den sam sa na makometi wanye me danse
me mom de ababai no ho nyem bo ba kokora yo e kire say Muslims enkramofo entity no kama yenya sa ye wosrem no wo motete fo abotena be ma dem kramoni akola wo mutu bata ne ye ba betena kumase a ne ya to ya mame atwen maame no me bom nsema no wa ya de pa how come say ababa aketo wa wie JHS obetimi akukuru ho akotena akoa we say eso akoa ya wani ono so kra akola ono so ya akola wo hu no anu wo so onye serious wakotena we say so na wo hwimu anu wo brumu a wo maame te baabi anim guasia awu dia makra mu ni maame we say wonya dan akomba do papa bompaye ani say maame na anim guase e je say ne ba no wan transam ya nyam Amelia ya dia ya ni monyam anya na awure ade ma nkamofo maamefo akura gu ma me anim ase abaya so no fefefe kokoko say ewurabase pepe woni mensu na apɛ wo ne be man e kwa akotena wo no mu a wo hu no krampo bo maame amane we serious a o me ya wo Amelia ya do shedem ne abo lele ne ayo ne sanma we say wo dimirika wo we jeze wo kan wo ne nurse wo ne judge wo ne lawyer wo ne teacher kanya sam ketwa wo tutum ne ka wo tutum ne ka akohin ade we say ebedu ba bi ye di pia otokura na wo twon ebe from wo de ya den akona ne be yi wa hwefo me ni hwefo ni mani abre ese me ba na tra fa akona ka me kasa na wo ya mo wa konyo teacher ni dia wo kasa wo ye demonstration enye wo nyi classroom mate obeti akofa sama bre abi ntehwe akuna kitwa say enka wo na nka fe na wo bebo brai akuru school na maame enya oso faso wonya wanimonyam wo papa egu wotiti no weremu a de atetew wo kuna ni mo asese afa na wo se de ben me se champo boy ni so enka bi nkire no me ba ho na do mle ni nyina agira wasira wahini ni wo hu chese enam rante ne ya wo mo aba no awofo ya mo wo mema no muntu o mo fa nyese wo be kura no hwe edru sai ne so baby enya wonwono e wo nyema se ho a na wo ba no na woni nkwa anunti na mo nyama dwen se ye kwakofa obi ba ya yene ne ye pe bia ne ye jane se ne ye pe bia anu mi edi akire wo abrantie we se bebi kura na wonya adwuma ana wo ku no wo na just wo pam hunti wo be ra heba wo fa se wo se twantro se just woni suban e se na me ku ba bi na ko page be bia ne ade ko ya pe wo nyo ba fo fra be she yes o sa ba so sa no de be no wo tutum ne ka for what akwande wo no wo be wo no ne mom no wo de ntwa ba bo yam na wo ma menye kaka ne so de me wa na che se fence wedi abrantie kam bra be fa wo responsibility wa ma me ye wa sadi a wonnam ho no mo ekwa adwuma bie ne wo ma ya wo so mo ebe ye che se wonyakopon bu ofu emrantia ya mo ba ya mo nam wiase ya se bio mo mpe bibia yo na da ni anu de ko fa fried rice bi de mam wo mo na wo mu didi akire fried rice na ya mo to no otu akotena be ma so look at you nti ya kan say akora ne nyin de onyinwu maame no so me dana say na 4.5 months say afedie sebe waji ne ba na wodi na chine mom no wo chine nyansa kakra na oba tambie no ye obeto ne nso agu na ne ekoso nyina no won so wo pempanimfo na je so matra se ye bo pa ye se bibia be bokọ na akora be won so obewo no afa no ba abrante no obehwe no by all means nkamofo de ba ne sa no ne so matra se a wo mo de chie bi eto so ohin ni manuesi yo mama that's it no na my counselor a year go na Beckham boys na mo ye no eni di ankasa ayo mo ye emaya no san ade no nyame anim ni I say we live in a place with principles so baby hwe nyame na ewiase na mo be pia free munti o because ya na ya musa mo ye free mu de mo ye free hwe okomu chase wa ye utiri ho wa ye free wa nyim obi ba wa chesa wo de na si no parking wa ye free wo ne nam ho how free are you mo we yo mrantie na mo sisi so sabio mo amudi mate fo mo amusu adwuma wo ko suku hwe so na ko suku be bobra na enyine bedum pempen so a wo be ya responsible
to live in this world generation ya mutimui na munyai abaso fashion na abaso na monyenyam nkrofo ma na monyenya na monenam ho monenam atwetwe monika atoto moto ase na monenam ho yesra mo enome na ya gigi aba generation yiso enome na mo gigi aba mo ho so generation mo you won't go scot free wa dia wa ya akoda ya wo de ne nam ho amemfa ho ko yitugu chese bone ne de bone no abaye fashion bia ye nsuro bone bio yemfa obi ahu bio enti bekam no bra na behwe akola no befa wonyi ntungu eye nipa na eba eni ti bra na behwe no na yeye kan se me de Muslims ya me wanwo na nsan no moti atomu dudu o moti atomu dudu because enka sadie de enka ye hu ye ka monom de mo tradition e boni pa ho ban o tradition amamre ebo ban pa ti nyame ede ne nhyehyɛ ya sha amamrem na mo de baabi a mo abɛfifiri ni ade sabi entade hye ni ade ne de mo akam mo se duku ne vela ye de gu yeti ne entade ne besi ye na ase ne de mo akam na eniye ni suban ne de edi enti na mo ti awofo so atua saa yesra mo se Muslimfo de nkiye bu mo amamre papa na se de maya na mo wo mu no mo te atua dodo na ehun sunsuanso ena ebi na ade abetena ha usun on se call ya asaba abesen wukom enti yesra mo se mutie ya pa Muslim ladies no mutie ya papa mo hwe de mo afo de ba no egu awofo animu ase egu mo amamre animu ase yemfa ni sa asante memu ne other tribes ne de omodam dada na mo de in fact see humu a ne hu se kronkron ye ni mo ye kronkron mo bu mo mpanimfo mo malamfo na metra de wo Islamic school bi mo se ukoye mema se malamfo no mo twemma se group ya lew ya boa ma wa watenka say yes enti nkola ne ye discipline na den enti yesra mo mabawa na mo ba mo amutie ye no mo medru sa stage ibi na emwa na mo abrabo enye kama se mutie nhyehyɛ ne mmra di mmra so a ewurabaye no amekɔ glyco onye ne glyco mikohu lady bi glyco hey mikohu lady bi chese ya me fe ye ewuraba na ni dokuin boniti na senia uni baba ni tu mai wana na ho omo said ya wasi chese wa di mmra so na kono ewuraba fata ni sei nka uti we uti se watie ewuraba kasa ultimu se watie awofo no akodu sa stage no yesra mo wate ebi na te he muntie da bia ekọ eba muntie na monhya mo ho so munyina ma mo daache na de ekọ no se mo anyina ma mo daache a daache no ebetum ahwe ama mo aye mobo na omo nenam ho ba mo se mema no mo yesa ade nso mo mfa mo ho ni wo gige ebro na egu mo abra mo kasa nkyere ne kakara maame no ase punishment no so enso oyi ni enso on fa ne mfam kakra obejiro no fa but ni nyina echi no ni nyina mu na adwen won so enti edum pompom so mata na nyese moa nyesa de odi na chi beto aso omo aka ni nyina ebeto aso mama de wa we de bi adre de onya antenatal yesra o se bomodin na bi epono no ma no de adre de ati ati hospital onko 4 months antenatal hey 4 months I am a ya by yesra no another room de adre no bending before bebem je nkomla ni da so ho e back line ye ko ni da so wani so ye okusu uhu ade ya na ebo esi ni so ade wa kira uhu ni ye ede wusu no no uhu ni pa mienu oma onuro obi de na ese wurembo am wanom wani be fra no enu ti bomoden se wo beko elder wusu ni da so ho wo so ndie duro no fe hu ani ni so de be mo wanom enu akire
obehwe utipa ye hypertension ukoko sisi yade na fibroids so ayeho adwuma ma wo takrade the question wo be Archbishop Porter's Girls Kumasi Kwada so Estate Park and Kraitabola Laji Alako Junction 0559 kopebi numu kwada usu ho 234 na onsuko na Kwaji Traders Farm black and yellow efie bia ni patcho me bin cow bag ni bia wo person ni office bia office honom aso da bia na o ka ni mu we hiya me pa o cho trader chakopada one drop na you overdose bi gun shum na nom one mo sabro so a fa bi gun shum na nom wate wadidi aduane bi ho tete wo fa bi gun shum na nom wonu mu atoso wa we preko na mo na do na usuo fa bi gun shum na nom cholesterol fa bi gun shum na nom wo fo hye fa bi gun shum na nom untumi nta fa bi gun shum na nom wo wanu pampan fa bi gun brush na twitwu na ho be yo abama ye was okore mampong ye be pentecost so da baby atwa Freddie Menz Danny Heba Pidan Kolinak Misty any Pleasant Requa Mama Pleasant Requa me chiawo Frey 0243 943 413 NS Herbal Industries ye the cream papa say pimples ye dwiba mampeli na krosi na tetare chicken pox pro wonam nani atotom pa se ma do me pa chawo huwa next ointment wa pampa mu pa fa bisirem na fu fa bisirem ebi ma pampa mu pa yenti de bia isa koda efi ha mu ye bebobodi mu tibi nsi ona ho bodo fa bi faut ona ho bodo me si yanka pampa mu pa ye ebi ma isa koda bi ma isa koda kotobi ebi sira utire ho awake natural aye mama duro eno ne ye nom ama sisima ye den ye tuma rim amane ma ko yi so ba pen fon ka ho wonya finhye mema ye nom o memu ipetu ye bo sama mana doye Danny Heba Misty Colina kauso no have made mema mo nom ena Chris mema mo nom 02 mema mo nom yima mo nom bio 07 na ya mo nom bio 915 0276 537 701 Kanisa ye du dada Kanisa pebinom adua no bibi ne na moyam oposo wo gina ni padua nu unaye otitiri atwetwon emoja ni afrisane ye bi ko pebinom utipaye Kanisa akra no wa yehye fa bi gunsu na fa bon keke na hintom wo ma me na akra adroni gunsu na fa bon Kolinak Misty Danny Heba Freddie Menz Apidank Techima kenten be taxi rank e na so enwo en cry o kashi drag lane ubenya bi tako wasa bi rudo fie baseline shops ni nyina mu ubenya bi ato ubenya bi 0247 887 436 ye pamucho London for Mike se kwasiada na moye mu meeting online Mike meeting Yankopon hira oni ni fan club for am London mu first meeting no beba so kwasiada Yankopon ma Sunday be ye enti eye mu mpani for Mrs Rebecca amankwa enemy case say yen kanche mu se mu meeting no beba so eda kwasiada o London na person join your club ya eye 796 175 2555 and 793 054 5662 o Holland o Belgium o Germany Fre Patricia Kwejewa 316 840 30056 ochina nyame ya adoma ede America mama huda de no so betudwa ebetum obia so din o platform so bia de obia di betudwa Ghana nso a toa Fre 0244 774546 asa tenra na Ghana yenya 42 0244 774546 na ye maame anti agi or tetelesta or den ofri den hag ne ba minim so kwa ti ya chia na wie ene abrochefo nya mam se wa so woto mam se wa woto nam on dia mad ono so ho or London and run waje number say so be kwakọ ma me nya mi sha ena mam se ogudi akọ so no so aba no pe ma frɛ no ba won fa me ko ti mi ni di for bremo judge wodi abobo de men kors kase metin tew yema baba wa we hu se seven producer wo fi mu a obanyam yo ababa wo bia yemu mu ntiase se wo fi mu nko na be man digumu a obanyam eti ya hwe ni pakura wo fi mu ama no so betuma bo na so ntimu
na jaja de ba ko a ya ne mo nyim tam no eye dog no kuntoje no so onya kunko se ya na be ma no sane a judge be ma no twe no ho no na oba be se no ayire be ma sisenti eno ka ya jigu elka ya ko lagosi tu obeterese danyem eti maba wonu ntiase yesremo mumma dogino ni eyi baburu ni enyamu de ememma no mabando wonye na dwuso obehwew na sabi mpadwasa akako ye nanim sekusie be sabi ye mpanifo ntimi mfrɛ no emma ne nka nkyese wo ba ama beduru wo dum ne phone wo ka se mafra na wo ye ba be fofo afrɛ wa wo ka kyese oh woni nyabotre ye beba ye nya ba kasem judge dintem mania bre no abrante ni gitum sa abofo na sey efru no e dia oh na sa fe no de abewo enti bia wo yes enti bia wo hye bia no se wanyu uti a yen ye de mra ene be pam aye se di to de ye de mra ene be pam enti se wo ye fafo na efrawo na se wo gi praise obaba ye odi ho na utrim sekatu se obi akobo ayi kwa ye mbo na ye efrawo a wo ka che se obaba na wa ama wo wi o se dum phone na ka se oni mo phone edili wo ka se oni mo phone edili e ba che tu a aka Germany for na start to change che ya kase Germany for e no mu nyina ko mo jai etwem ano mu nyina ko mo jai e na wo na kwakosua wo ye nkrama chei e na gumu wo nyi obi ba na obo na fe no abo na fe wo nyi sa wo be hwe no sa 2 months ni sika ma nyina no abrante France man for to jare montin Beckham ai abrante Beckham I will tell you fact I said ya da kwam de me kwaso amete me diem me wala de kwa bele kase me kasa me ba betra ho bebe o se bia no obi enkwa kofia baba ye ho anche wo na o sia no ana pakiri niema ana de kogu dem ana o yes o de ba wuro na o nata na nyinsen nyinsen ye wudia brana baji sa 2 months no ye nyimfiri mu da sa o si Sompa Nkomo ntimi nyohia we shall see and I will deal with you and I will shut down and I will shut down and I will shut down na kasa abafran ye bejeja na noko odre hawako mami kawa kuma to him I will make sure to protect you and I'll make sure to deal this guy I'll deal hey dia na wuchire na ogu ni pani mu asero oh deal dia I will deal with that guy give me see number ebusia for matade ehemi the friend jeja wo ho efe papa sure we mama home so ya kono mama see kotoko junction na mama see wo kwasem say ye kaba straight dress I fraud there corset kaba trousers be wo bia ye be brew o de be brew aduma hoti opeduma nso ne number no me patcho fa phone le fa pen Facebook misrew member say okuma say ya wo abuche so a 3 days won sabeka 0543 370 005 0543 370 005 mpacho be masi kotoko fashion designer ne ho ha no opamade so what is akosi bruni a ya wona to adepamu kama ahoma bi atete straight dress bi ohia bi aye frotade aso mu atade bi na chiw na asaye no ya fene say minima de koro na yi unu fene pi na minim corset no corset mama si nyankopon hirawo oni mpa na me my just be pam bi ama ma me ai na me pacho yenua baby Sheila Lois ozi mam se wara da be na obeba show enti mam se wa utie krofo ofrewo enti na no so edie eno no ebusuafo ye be kwa homa no so wasila nyakoma wate sena empanifo no baaye no wo maame se wono nko a eti wudi ekọ na se empanifo ne ba de wo mo beka no ma yen yaso nte me ma up to Monday se Monday bibi pa bia ma ya bra na fe yemfa ne nko famla kwan so why enti yese wo ye abelina na ko school na woni made school na he tu nti mam so nti na woni made because come on pa school e pese wo ko school oh yeah
na chese wo ma me na se ne ho nso na nkade no de wunim wo results no eye pacha me 19 we 19 wo eye who ya ka be ko school obi ka so be school na be ko pacha o de adwada why e be si bia me ntre why na ye hwe de be si 0551 931 931 hello hello pacho din baby akase free because of the Afghan Savannah. Yo. Ansana Obeyini. Ansana Obeyini. Your friend is here. Ansana Obakofa Obemani. I was a physical appearance. So Santa show Obeyini said the meeting I then obla and I said or no bebo. We are moving now in a moment who were trying to pour them near my and I say, when you need the order. Until say, here, Mr. Momo, the answer, but you wouldn't have found your account to not share or buy your fee. We sent our friend, you young, no more, Waleno. We sent to me one. Hello. 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 Hello, ma. Udini baby akase free. But I don't begin to you are be uncle. Ma, me near Bano, and you not send a message. Nana, mamma, Bano, because the Bupa, no, we am Bano. Many Bema at Matia Annie. Many no, but they will share and I follow 9 years. Only what I find in our minimum. Yes, I find it in a minimum. Naomi, I say, well, it's a hook, Marcia. I can never hold a garden. If you are Mesham, make fly, I mean, to send them at Tumun. And let me mini pass and a day. Omoka, or more party of the minimum task. Yeah, that's it. My Martina. You. Hello. Good afternoon. Afternoon, Pachodin, baby, I can say free. You can say free walk and then you can say, you can go. I mean, she have no more going on. Mamma, on Trafalgar, was one with you now. So, often as you walk on one or copy, you really see what the fuck my. Mamma and Pacho, in a more than a issue, I don't know more than everybody is because so full life, because I don't say by the bomb on the body. It does. Man, the American is and Grano will not associate him. And it's a clamite back, come on, Pema. This is also, and a windy and a man, not on hope. I was saying, but I could have 4 bar, no Samasa, or by associate to Mamma, no, when the down, what can hear him. One ama and Frank and get an idea problem. I don't mamma and any agent. Mamma, the other is a mum 1 hour in a case that would be a young woman to jump. The other because of Confanoti would be able to can let of fast be any by Jesus is power. It's Jesus. Any Yapi Muchina, the Bibiala, will be less than the Biamin Kumamo, let it be a woman in the Muchina Willing Yamin Kamo. Yeah, that's it. Amishra, so a Kai Sampai, hello. Hello. We didn't baby I can say free. So from my party of almost because every adjustment. Yo, Yanko, say chain me, what are you setting tin, what will come you know? And once I now, so say, Papa and your mobile, young to plan you on my blood, that be a man say, Patanquan, Yamu, Yamu, Papa. Wow, don't you tell you what you do, I would it to you. And I'm a to your mamma. We last year, I mean, my madam about it. I was in the bank, family street. Or for a rock, them are in a couple of bathroom. Them are on your own, or my little idea was your jacket family. Let me. Oh, your man, yes, some young person, you come from Moon. Now, I didn't know, I'm going to be a shop my meeting. What I want to do, every other one. In Amina, the Simon. So, my madam, any more do my family. Yes, that's it. Hello.
Hello. Pacho din baby akasa free. The kasa free akimu odan abo. Yo, yankwe. A man also a come. Or baby or Bema or big me as no. One pe. I did the wine a pump and rasta. That brother, you boy, I was TV. Why would you come on? Well, I saw them, a man. Oh, almost a count. I'm counting a man. I'm doing what they are. That's it. Yes, so yeah, that was say hello. Hello. Udi baby akasa free. I just found someone from Korea. Yanko. I just I am a free guest and so no. I'm up life. Boys, I'm about life. You say why you the news to say or a musician say no. Aha, and then courses are in Adeba because guy who the lifestyle compares of the brother. What I say. The guest now I'm steady kaka. Yeah, that's it. Nana hima abrani ma sorry. Woko foridua. Aso for Paulo. Eyere ohwe show. Hello. 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 Udin baby akasa free. Me ba so fe me Japan, me kasa free abo. Nana Japan yankwe. Ohim ni na shira oni dimapa ujima kana mai. Yeda mas. Na na me ya be ma no, me bimu e ma ya no. Ene ba ya sisla. Uni kana utu a ompew. Unchi konsho ma wa no mere ko a ompew. Umo wasuma a ompew. Be ma obe fe no ompew. Abaye otu e bi a woni ablan tu na mo no. Obi ku kan e. Ba wonchi e ko na ni die. Wọ́n abẹ́dúró ha èdè ọmọ sọ ọmọ tí ọmọ fò wọ́n ọmọ òkú a ọmọ nhyẹ sẹ bẹ́ẹ̀ mẹ́rin mi ní ìmọ̀ yìí èdèdú kò sí a ọbẹ̀ tí náà hàn yìí sọfún àmì mo ní ìyàmẹ̀ yẹn adwuma. Yo Joy wọ boy oní bi hwẹ wọ anim a wosà akọlẹ yìí ọ̀n sọ ọmọ sẹ paa oní boy mímú odua wúwo bi mo nyinaa mú wò bi ọ̀tá bi ọkọ ní sukuu ọdọ mo nyinaa mú kọ́ mu sukuu. Oh boy, kura ukoni suku. Na mu die mu suku ano. Bibi ano no ma fa mo bag. E die ne beba sa kura we be fa bag so kotra be ma de. Ana wo so te ho. What ya to mu ana? Hello? Hello. Udini baby akasa free. How are you? Good afternoon. Afternoon. Yeah, it's your big phone now. Yo. I'm fasting Chelsea that swing now. If I can't call for attack. Because that's Coleman Pond. Now, when you say, Mabana, Abaya, what you are wishing. And then you see a new Biamabo. She said, Abaya, who sent me a finance for taking to my who only them and I said, what they show me. I got down a much penny now. I bet company some say the man who cram up penny with China TV. So, almost minute, she. You see, I've been able to use you. Only next time we decide about one man bucket, no sooner. Only I'm just a call Abrantia was a Sabasa shows to the puro versus Eddie Chair would come. Eddie bag yassa. The piano dress in the bag, as will be able to read. As will to read toffee. One will be banyam, your frausa walk at the so to woba, Edumufun. Nadia to pack on Abbey Shafa be womb. What I said in watch you. Yamo up to Monday. So soon, Waddy. Who's Robia? Ubes Robibi. Ubes Robibi pa, or Bagness and concede you, Utorino. Hello? Hello? Hello. Udin baby, I can say free. About your friend, a son of Charles. You are so into you. I'm a son say, I'm Johnny Mowing, and I bring on me our form of time of travel exit. So, you never said, I'm never saw Bentley, or no, I'm not on it. Guy has a moment. And it's not running because they're often not very proud of being higher. With possible person there, price none of being higher. Our boss will start Bentley and also the amount. So, it's a ceremony.
I'll for the mama, yen to see a man in a stroke on so. Young one said that not like so that you from good idea. True, am I am so don't want branch to care. I had to say, if you want to go here, I show. I will be a soon of course. I'm correct, let's check down a mammy. Here you look on your man. I say, most of that, our mamma, so, or my son that trying to see baby. Nice boy. I look at yeah, that's it. Enra, your baby baha. Sonia Branty be a friend Wonder Boy. Awo. Emma, ye dear Nidian wo buo. Emma no, Frek Branty and mammy, is a frewagata. J. Penny, so beba. Ye reassure Nana Branty at Intibia, or free a cockanya me and in free. Eba ye. So I know ni wa fasting Wonder Boy no. Nani nua ba na yale nto ochina no wa ma. Tie ne bla na ne nura wo di kokromotie be kwa yie fia. Na me se bra. Ti wo baba arewa. No bi ne na wo. Na 3 years. Na ni kosia sin wa kra ne da. Ke be wo de. Wo be je tinye na me se Wonder Boy na wo. Na num o so hu akra ne da. Na fe no bra ne te wo. Agata midi wo buo ma ba wo anfo bu amame yasemo simu pedi ani ene ye de be mamo samo na mo request ti mu betua ho ka ya mamo so up to Monday ya ma wo bin sisi obi e wo manum ti se wo pe wo bin tatrata mimi so yiso fudu akone na bin ni mehwefom ne be breast atete amobi atene de se wo nwene wo ba no ne da achene ne career ne ho na won kata ne so na wo se wono woni yakasa find wo bua mawo ya gbowa so ti wo se wo ma wo tefia je se ya mama up to Monday ye be say invite akora na betena ne ye de oba ne picture ne ye de ato TV ne so na fe emra no ba bi eda no na ye de ato na obi a di ni lem e wo manim obi amromra so wo ba no obi na be ka kiro se hwe so you responsible obere Wonder Boy no e ka so send akra ni sika wo send sika no e bre o so mo fan ko taduane ni wo ya de na wo Wonder Boy na ya kola etu ma me no na esanka wo som na wo ba na mo ba ka kora ne kata so na obi akodadi wo apa na mo som amu nua ba ema bre iba ne wo fifire aso atu mirika firi akoko sovu mediasi wasila ti said ye kan no saa adwado de besi bia frɛ wate na ye ntua na morning free o me refa from yin ni amakrancha da so of mami premeni ye de Sompa Nkomo na bara wiye ye sori so amalutakin ene na pamfo enso edi agudie mu nsem no edi abrɛwo Sompa Nkomo eye bula